Uprava policije se već 4 dana nije oglasila nakon što je televizija Podgorica objelodanila pojavu naljepnica sa QR kodovima koje vode do web stranica gdje se prodaje kokain. Ono što jako zabrinjava jeste i činjenica da se sada naljepnice i pored prvobitnog mjesta na Trgu Nezavisnosti nalaze i tik uz zgradu glavnog grada. Ovo nije jedina lokacija, dakle i pored Trga Nezavisnosti i u drugim ulicama se također nalaze ove naljepnice, a kao što sam već kazala, reakcije nadležnih organa izostaje. Pojedini građani, čiji smo identitet zaštitili, su i ranije ukazivali na pojavu sličnih spornih naljepnica širom Podgorice. Građani smatraju da nadležni moraju brže reagovati. Odmah sam shvatila da se radi o nekim psihoaktivnim supstancama. Bila sam znatiželjna, a i nekako nijesam željela da povjerujem u to što sam pronašla. Skenirala sam i to me odvelo do sajta gdje naprosto piše LSD i shrooms, to jest mushrooms, koji imate, da kažem, uvid. Naravno, nakon toga sam tražila prvu policijsku, da kažem, patrolu. Naišla sam na jednu policijsku patrolu, doduše to je bio kombi, plavi. Prijavila sam to, oni su rekli da ne mogu ništa da preduzmu, nego već ja da pođem do MUP-a i da prijavim. Pošto policija ne radi svoj posao, znači, evo, čekamo da ako se nakane da to završi u naše dvorište, konkretno se dijeli droga. I prijavljujemo, ništa od toga. Ovo je stvarno užas za omladinu. Omladina nam ode u beskraj. Samo bi sjela i plakala, vjerujte mi. Da se uključe malo više institucije i malo više kontrola MUP-a i među nama mladima kontrola što više. Ipak, nakon emitovanja prvog priloga o naljepnicama u Dnevniku, bilo i onih koji su htjeli da skrenu pažnju sa suštine problema diskreditovanjem televizije Podgorica i njenih novinara. A upravo je posao novinara da ukazuju na probleme, a institucija da ih rješavaju, ističe urednik televizije Podgorica Milan Sekulović. Ocjene da televizija Podgorica reklamira nešto što je zakonom zabranjeno da se prodaje u Crnoj Gori ili eventualno i konzumira su toliko besmislene da ne zaslužuju ni komentar. Oni koji šire takav narativ, prvo i osnovno ne znaju ništa o novinarstvu, a drugo vjerovatno ne znaju ništa ni o opasnosti od droga ili možda se boje da ne ugrožimo nečiji biznis, čiji biznis možda oni i podržavaju, a nadam se da ne podržavaju. Javni je interes ukazati na vrlo zabrinjavajuću pojavu da se oglasi za prodaju psihoaktivnih supstanci nalaze na stubovima u centru Podgorice, kaže Sekulović, i podsjeća da je televizija Podgorica to prijavila policiji. I samim tim smatramo da smo uradili ono što bi svaki pošteni građanin ove države trebao da radi, ali to nekome očigledno smeta. Jedina poruka koju možemo da pošaljamo je pa neka smeta, mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao jer novinarstvo je ukazivanje na probleme, a neko treba da ih riješi, konkretno u ovom slučaju uprava policije. Stručnjak za bezbjednost Ivan Pekić ukazuje na važnost pravovremene i koordinisane akcije nadležnih institucija. Mogli vidjeti dostupnost određenih droga i cjenovnika koliko koštaju određene droge od sintetičkih do ostalih droga, nam jasno govori da savremene službe bezbjednosti moraju adekvatno odgovoriti, posebno službe IT sektora uprave policije i borbe protiv visokotehnološkog kriminala i na taj način apsolutno poslati jednu poruku organizovanim kriminalnim grupama da će organi reda, to jest prvenstveno službe bezbjednosti, adekvatno i preventivno djelovati kada su u pitanju ovi bezbjednosni rizici. Dok se ilegalna ponuda seli sa ulice na ekran mobilnog telefona, jasno je da borba protiv narkotika više nije pitanje samo kontrole granica, već i digitalnog i javnog prostora. Pojava QR kodova u centru Podgorice još jednom otvara pitanje koliko su brzo institucije spremne da odgovore na nove oblike kriminala.